Svako dobro, dobri naši prijatelji. Jedino biće na planeti Zemlji koje ima razum i koje ima moć razmišljanja jeste čovjek. Od samog svog postanka čovjek istražuje sve što ga okružuje. Ali on nije samo nijemi posmatrač zbivanja oko sebe, on je i aktivni učesnik u svemu tome. Od samog otkrića vatre ispoznaje kako da je potčini i stavi u svoju korist, pa do odlaska na mjesec, čovjek nezajažljivo ide putem napretka i u tom svom putu kao da ne postoji kraj, ne postoji granice, ne postoji nešto što bi ga spriječilo da iznova i iznova pomakne granicu koja se nametnula. I postavlja se pitanje, da li postoji granica, da li postoji kraj i ako postoji, kakav bi taj kraj mogao biti. I evo već postavljamo pitanje, nas zanima, mi istražujemo. A da bi iole mogli shvatiti kakav bi kraj mogao biti, moramo se vratiti na sam početak. Sam početak ljudskog života na zemlji i pratiti sve etapu po etapu, proces po proces i kakav je posljedice ostavio svaki od tih procesa. Te na osnovu toga analizirati i donositi zaključke kakve bi posljedice mogao ostaviti proces u kojem se mi nalazimo sada. A da bi otišli u prošlost, morali smo i naučiti kako da tamo odemo. Oformili smo nauku, dali joj ime historija i sada na krilima njenih otkrića plovimo poljima prošlosti i iz njih učimo kako da shvatimo sadašnjost i predvidimo budućnost. Budući da se moramo vratiti u prošlost, i mi ćemo današnjoj emisiji zaviriti u najdalju prošlost naših prostora. Otići ćemo i istraživati najstarija naseljena mjesta na području današnje Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina obiluje bogatom kulturno-historijskom baštinom koja seže i hiljadama godina unazad, koja govori da je čovjek hiljadama godina živio na ovim prostorima u kontinuitetu. I ne samo da je živio, nego kakve je ostavljao kulturne tragove, socijalne, društvene i sve moguće tragove koji bi nam mogli da objasne kako se formirao i oblikovao identitet današnje Bosne i Hercegovine. Mi ćemo u ovoj emisiji upravo govoriti o tome, zaronit ćemo u tu prošlost, pokazat ćemo i neke predmete koji su tamo pronađeni, analizirati ih i sve to zajedno predočiti i vama i nama i zajedno da shvatimo i zaključimo kakva je to bila naša prošlost. U svemu tome pomoći će nam naravno Damir, jer tu smo zajedno i tu sve zajedno i istražujemo i predočavamo ovako javno, publikujemo. Damire, kakva je bila naša prošlost? Koliko su stara ta naša najstarija naselja? Meni se prije svega, Mirale, me sviđa što si upotrijebio jednu riječ, a ona se zove kontinuitet. Dakle, iako govorimo o prvim staništima danas i prvim naseljenim mjestima, ta riječ kontinuitet treba da obilježi i ovu priču koju ja i ti radimo. Dakle, to je temelj, fundament na kojem je izgrađen identitet Bosne i Hercegovine. A da sam ja u pravu ili da smo mi u pravu, to će se pokazati negdje možda tamo pri kraju ovog serijala što radimo. Dakle, to mi je prije svega zapalo za uho i što je tačno. Dakle, na istom smo fonu kad se tiče toga. Normalno, govorimo istinu. Ja. Govorimo istinu, jasno. Historičari, kako sam ja to djeci rekao skoro, političari lažu, historičari istinu kažu. To vidiš. Nisu svi političari isti, ali evo malo se našalimo. Mada, mislim, sve na svijetu zloupotrebljeno, pa i historija kao nauka me čini po najviše. Sad, kad se govori o paleolitu, to smo rekli prošli put da ćemo govoriti, dakle o starijem kamenom dobu, nemoguće je govoriti o prahistorijskom čovjeku na prostoru Bosne i Hercegovine, a ne poznavati klimatske, geomorfološke, prirodno-geografske promjene u tom periodu koji su obilježile upravo vrijeme njegovog nastanka, razvoja i evolucije.
Dakle, to je sad multidisciplinarni pristup u startu za historičara koji će omeđiti njegov kompletan put, njegov kompletan zanat kojim se on bavi. Dakle, radi se prije svega o staništima gdje su naseljeni prvi ljudi koje im je priroda dala. I obzirom da je to tako, moramo poznavati prirodno-geografske promjene, dakle klimatske promjene, morfološke, geomorfološke i tako dalje. Prva staništa ljudi u Bosni i Hercegovini u paleolitu su pećine. Dakle, to je prirodno stanište koje je čovjek koristio, da li povremeno ili stalno. Vidjet ćemo da su neke pećine naseljavane u kontinuitetu, neke su povremeno u prolazu populacija od juga prema sjeveru ili obrnuto, kao što je recimo Bijamarska pećina, o kojoj ćemo govoriti malo više kasnije. Dakle, radi se o prirodnim staništima koja nude kompletna prirodna bogatstva stavljena čovjeku na raspolaganje. Govorit ćemo o 4 istražene pećine, sistematski istražene pećine, što ne znači da druge nisu. Dakle, to su pećina Badanj kod Stoca, pećina pod Lipom, općina Sokolac, spomenuo sam Gornjo Bijambarsku pećinu, općina Ilijaš i pećina Rastuša u sjevernoj Bosni, odnosno neki 12 km udaljenosti od Teslića. Dakle, to su 4 pećine koje je nauka do sada prilično kvalitetno istražila. Dakle, sonde su urađene, sondirano, pravljeni su horizonti i tako dalje, skupljen je adekvatan materijal, artefakti čak iz srednjeg paleolita ili dakle radi se o mustijerskoj kulturi u arheološkom smislu, što je recimo bilo fascinantno otkriće naročito za pećinu Rastuša u Tesliću. Dakle, radimo te 4, spomenut ćemo i ostale, ali ćemo neko dogledno vrijeme pokušati dati odgovor na brojna pitanja i o drugim pećinama koje nisu tako sistematski istražene kao ove 4. Sad ćemo krenuti od prve te pećine koju se spomenuo, ali primjećujem da kad govorimo o tim pećinama, jedna je Badanj kod Stoca, a zadnja koju si spomenuo, ta 4. je Rastuša u sjevernoj Bosni, nedaleko Teslića. Od Teslića. Znači imamo od juga prema sjeveru, sjevera prema jugu, imamo Eto, sticajem okolnosti, njih 4 su kvalitetno istražene, sistematski malte ne, naročito ova u Rastuši u periodu od 2010. do 2012. godine rađena su kvalitetna istraživanja. Ivan Jovanović i Preston Miracle, tako se zove iz Amerike istraživač sa instituta u Massachusettsu, čini mi se, pogriješću. Dakle, radi se o 4 sistematski istražene. Kad govorimo o pećinama, kao historičar, jer napravili bi metodološku grešku ili prije svega onako ljudski bi grijeh napravili ako ne bi spomenuli ljude koji su dali veliki doprinos istraživanju tih lokaliteta. Dakle, greška bi bila nespomenutih, pa kad govorimo o Badnju kod Stoca, Đuro Basler, za mene lično i danas dan nenadmašan arheolog u pogledu paleolitske kulture, generalno u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo Zilku Kujundžić, Roberta Valona, Mirka Maleza, pa hajmo kazati Vesnu Malez donekle, pa imamo Ivanu Jovanović, spomenuli smo, pa Ivora Karavanića, jednog od najkvalitetnijih paleogeografa, ajde, slobodno ću tako kazati, možda sam im poriješio. Ali nebitno, radi se dakle o ljudima koje treba spomenuti u svakoj prilici, jer njihovi radovi, njihova istraživanja, sondiranje koje su radili, omogućilo je i nama dvojici danas da između ostalog o tome govorimo. Dakle, to su istraživači par excellence, čiji su radovi većinom objavljivani u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu, a Zemaljski muzej u Sarajevu je bio u početku, u prvoj fazi istraživanja i na neki način pokrovitelj svih tih istraživačkih poduhvata koji su urađeni. Pa evo, spomenut ćemo za početak Badanj kod Stoca, pećina udaljena 6 km zapadno od Stoca, zračne linije, nalazi se u dolini rijeke Bregave, što nije jedinstven slučaj, dakle mnoge pećine su otprilike nedaleko udaljene od rijeka i potoka, što je bio taj prirodni preduslov za boravak, jel tako, i ljudi na tom prostoru, jer voda je bila kroz vijekove potrebna ljudima. Dakle, radi se o 45 metara
u strani, u kanjonu, u litici rijeke Bregave nalazi se pećina koja je samim otkrićem od strane profesora u gimnaziji u Stocu Miroslava Palamete stvorila jednu veliku senzaciju. Dakle, otvorila je put, jer on je odmah prijavio to, Miraleme, on je odmah prijavio to gospodinu Mariću, čini mi se, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Ja, profesor u gimnaziji, nije se svezao za učioncu, on je to nešto što je znao, prepoznao je to vjerovatno. Pa sigurno njegova znatižela i njegova struka. Da vidim, nešto mi to vuče na ovo što sam ja učio, na čemu da moglo bi to i otkrije. I kamo sreće kad bi svi mi koristili znanja koja imamo neke dobre svrhe. Meni je drago što smo ga spomenuli. Ja bi volio... Eto, ko zna za tog profesora? Miroslav Palameta. Moglo bi se o njemu malo više istražiti. Ko to danas govori o njemu? A zahvaljujući njemu otkriveno je epohalno, ili tako, epohalan lokalitet. Otkrili smo, znači, otkriveno je nešto što dokazuje da je ovdje život bio i prije. A kad kažemo kasnije u gravuri, u pećini i tako dalje, vidjet ćemo da su tu pronađena i najstarija umjetnička djela na prostoru Bosne i Hercegovine. Pa dobro, eto, kad smo već kod toga, šta je to pronađeno u pećini Badanj kod Stoca? Dakle, prva sonda koja je urađena u prvoj fazi istraživanja uradio je Đuro Basler. Dakle, ona je obuhvatila upravo i gravuru. Dakle, tu čuveno umjetničko djelo koje egzistira u toj pećini. Dakle, radi se o gravuri konja kojeg napadaju strelice. Dakle, a mi smo nekad u prvoj emisiji kazali da treba razumiti paleolitskog čovjeka. Dakle, nije to anatomski precizno tako urađeno djelo. Čak prva polovina te gravure je uništena. Ostale su bedra konja i strelice koje gađaju konja. Dakle, bitno je ono šta je htio kazati paleolitski čovjek tom gravurom, koju Đuro Basler stavlja u istu ravan. Dakle, u istu ravan je stavlja sa umjetničkim izrazima u Apuliji, Kalabriji, Siciliji, pa čak i na jugu Crne Gore u Crvena stijena, čini mi se zove se pećina. Dakle, radi se o jednom mediteranskom kulturnom krugu gdje je gravura u pećini Badanj kod Stoca bila prisutna, odnosno uklapa se u tu mediteransku kulturu. Znači, to je bio jedan širi geografski pojam, hajde da tako kažemo, na kojem su ljudi paralelno obitavali. Možemo li tako reći? Da ima veze između, jer kaže se da je slično, jel, da su slični načini izrade tih slika na zidovima. Tehnika izrade te gravure i njen prikaz i ono što ona prikazuje je bila slična sa onim gravurama koje su pronađene u pećinama u Apuliji, Kalabriji, Siciliji, dakle južni dio Italije i ovamo čak u Crnoj Gori. Očekuje se u Albaniji i tako dalje da postoje isti ti izrazi ljudskog umjetničkog djelovanja. Sad ono što bi posebno ja istakao kad je u pitanju Badanj kod Stoca jesu artefakti koji su pronađeni i moglo bi se locirati na dva mjesta što se tiče same pećine. Dakle, artefakti, odnosno prostor ljudskog funkcioniranja i njegove aktivnosti u samoj potkapini, na ulazu u pećinu, i onaj prostor oko ognjišta koji je definitivno evidentiran unutar pećine, što je Đuro Basler posebno potvrdio. Dakle, radi se o ognjištu gdje su ljudi se okupljali, ložili vatru, pravili hranu, pekli hranu, pravili to oruđe, dakle retuširali te odbojke i odbitke od tih oblutaka kamena, a imamo također na ulazu u samu pećinu veću količinu, jer tu je sonda kasnije, Zilka Kujundžić i Robert Valon su radili malo šire istraživanje. Dakle, tu je pronađeno također nekolicina tih artefakata koji govore o poslu koji se radio na samom ulazu u pećinu. Da li su životinje tu dovlačili pri lovu
i tu ih gomilali, pa odatle sjekli komade, kožu odvajali, unosili unutra, pa u zimskim danima ili nekim hladnijim periodima se tamo uz vatru radili taj dio. U svakom slučaju govori se o prilično za to vrijeme dinamičnom načinu života. Sad postoji teorije da li je paleolitski čovjek boravio periodično u pećini Badanj Kostolca ili je to bilo njegovo stalno stanište. Dakle, postoji također te dvije, ajde da kažemo, paralele oko kojih bi se moglo diskutovati. Sasvim sigurno da je negdje oko 12.000 godina prije nove ere došlo do povlačenja mora za nivo negdje od 100 do 150 metara je bilo more niže u tom periodu. Znači Jadransko more nije bilo na ovom sada. Na ovom nivou sigurno nije bilo. Ako je bilo niže, onda je bilo i južnije, vjerovatno. Pa su i kopnenim putem, jel tako, ljudi mogli doći u doticaj jedni s drugima ili praviti određene migracije upravo sa prostorom koji smo malo prije naveli. Dakle, to je jedna stavka, jedna priča. S druge strane, obzirom da je pećina Bijambare sasvim sigurno dokazano dosadašnja istraživanja, ne možemo sigurno to potvrditi, jeste prolazna stanica. Možemo kazati upravo da je Badanj Kostolca bilo mjesto gdje su se ljudi češće i više vremena zadržavali. Pa činjenica je da trebalo je vremena i da se izradi i te gravure na kraju krajeva i toliko artefakata, jel? Koliko govorimo ni strelica. Pročitao sam negdje, prva sonda, ako se desi da sam pogriješio, ispravit ćemo, a mislim da nisam. Dakle, 250.000 kremenih artefaka, alatki. Da. Dakle, kremeni kameni alatki je pronađeno u toj prvoj sondi koju je uradio Đuro Bazle. Eto vidi, znači to je 250.000. Na osnovu toga se da zaključiti da su oni boravili tu. Tako, i to sigurno duži vremenski period. U pripremi emisije pomenuo si mi, čini mi se, slična nalazišta i sjevernije gore u Ukrajina. Ne znam šta si mi spomenuo. Pa to je jedan rad koji je objavljen 2020. godine, čini mi se i može se naći na internetu. Radi se o grupi autora, između ostalih Ivor Karavanić, jedan od tih autora. Radi se o pretpostavci da je Balkan, odnosno prostor Bosne i Hercegovine, bio jedan veliki migracioni drum i u to vrijeme. Dakle, spajao je Jadran, Jadransko more sa sjeverom, čak prema Ukrajini gore. Ta nalazišta imaju doticaja sa gravurama koje smo upravo spomenuli. Dakle, nije Badanj Kostolca jedino nalazište gdje je pronađeno umjetničko djelo. Ono jest najstarije za sada. Dakle, i pećina pod Lipom u općini Sokolac, na samom ulazu s lijeve strane, nalazi se također na sličnoj površini, koso položenoj, uglačanoj površini, nalazi se neprecizno definisana gravura, ali tehnika obrade i izrade te gravure, te linearne crte sa dubinom od oko 5 mm odgovaraju u potpunosti tim strelicama ili crtama koje primjećujemo u gravuri pećine Badanj Kostolca. I samo da ne ostanemo dužni, na koji period se datira taj pronalazak? Koliko daleko možemo ići u prošlost? Evo ovako, kad se govori znači o paleolitu, oni koji su više geološki nastrojeni, odnosno izučavaju geologiju, govorit će o pleistocenu. Dakle, i naći ćemo u literaturi pleistocenski čovjek što odgovara isto paleolitskom čovjeku. Da. Pleistocen je jedan dio kvartara. Kvartar je zadnje geološko razdoblje u prošlosti Zemlje. Kvartar se dijeli na pleistocen i holocen. Pleistocen se u potpunosti podudara sa paleolitom. Od 2,5 milijuna godina prije nove ere do 10.000 godina prije nove ere. Prostor Badnja Kostolca, pećina pod Lipom, evo i Rastuša i Bijambare donekle, upravo pogotovo Rastuša gdje je dokazano da su ostaci, artefakti ostaci ljudskog djelovanja datiraju u srednji paleolit ili mustijersku kulturu u arheološkom pogledu. Šta to znači nama? To znači da je to starije od 20 pa čak i 30.000 godina. Dakle, da su ti artefakti stariji od 20.000 godina.
Da, Jednostavno rečeno. Čisto radi poređenja, datiranje starosti egipatskih piramida je 4.500 godina prije rođenja Krista. Znači imamo i tu je otprilike i pojava pisma, rekli smo. Pa 3500 do 4000 godine da je pojava pisma, ali ako su piramide građene 4.500 godina prije toga, ok, možemo tu govoriti o tom periodu 4.500 godina prije Isusa, da je izgrađena piramida. Znači da je tu civilizacija bila i mnogo prije toga. A ako govorimo ovamo između 20-30 hiljada godina da je živio pećinski čovjek, da ga je tako nazovemo, na prostorima Stoca, na prostorima Bosne i Hercegovine, evo imamo gore i sjevernije, znamo da znači ovdje život, meni je i cilj interes da damo znači validne zvanične podatke da je čovjek živio na ovim prostorima od pamtivijeka, od kad postoji. Dakle, od najstarijeg perioda koji je datiran u istorijskoj nauci, to je paleolit. Paleolit. Super, drago. Evo onda to smo definisali. Prešli smo i na ovu drugu pećinu. I pomjeramo se sad. Da, napravit ćemo jedan presjek, Miraleme. Dakle, radi se o sličnim, gotovo identičnim artefaktima. Dakle, radi se i tačno kad se posmatraju ti artefakti, mi ćemo to pokazati, ako smo u mogućnosti da pokažemo i potencijalnim gledalcima ovoga. Dakle, tačno se može pratiti. Potrućemo se da ovo o čemu pričamo, slike tih pronalazaka da se mogu paralelno vidjeti dok mi govorimo. Dakle, vidimo i pratimo ne samo razvoj tehnike obrade kamena, dakle, gruba obrada kamena, postepeno retuširanje, dakle, svaki odbitak od kamena je dobivao novi, ponovni, naknadni izgled. Dakle, govorimo i o pojavi dlijeta, ubadača, dakle, pa čak i nožića, dakle, pri kraju tog paleolita, što govori i o razvoju ljudske svijesti. Dakle, ne govori samo u tom, ajde kažemo, tehničkom pogledu, nego i o razvoju ljudske svijesti. Dakle, kako je čovjek, a možemo ga komotno pratiti po razvoju tih, odnosno tehnici obrade kamena. Dakle, to su različita dijetla, retuširani odbojci, tehnika obrade je u suštini gruba, dakle, pronađene su strugalice koje jasno pokazuju da su upotrebljavane za obradu kože, odnosno struganje mesa sa kože. Koža je bila potrebna čovjeku, životinjska koža je bila potrebna u jedne svrhe, a meso je sasvim sigurno u druge, jel tako? Dakle, jelen, koliko je recimo u Badnju kod Stoca jelen bio zastupljen u prehrani, naročito košuta, odnosno ženka jelena, zato što je mužjak u tom periodu, recimo jeseni, često se gonio, da se tako izrazimo, odnosno imao taj nagon fizički, nadmetuo se s drugim jelenima oko ženki, a one su fino na sebe gomilale salo, koje su praistorijski ljudi više, sasvim sigurno ovo je dokazano, koristili pri ishrani. A možemo donijeti i još jedan zaključak da su bili svjesni, recimo da je uvijek više ženki nego mužijaka. Recimo po jednom krdu imaš jednog mužijaka, eventualno dva, taj drugi će naslijediti ovoga kad ostari, ali ženki je bilo više. Znači nisu lovili tako da unište vrstu, nego su probirali šta će da love. Eto, možemo. Dobar zaključak. Znači imali su svijest. Znači, lovimo ono čega ima više, a ostavimo mužijake da bi se rasplođavalo, da bi i dalje bilo. Naravno, nije to bio samo jelen. Pronađeni su ostaci, što je fascinantno, divokoze. Dakle, pronađeni su ostaci zeca, takozvano bijelog zeca. Pronađeni su ostaci patke, guske. Dakle, to su sve bila fauna koja je koristila tadašnjim čovjeku u njegovoj prehrani i pronađeni su ostaci tehnike za ribolov. To sam ja upravo pošao da postavim pitanje. Znači i lovili su ribu. Dakle, sve ono što u nekom svjetskoj historiografiji, dakle arheologiji svjetskoj, ima priča o paleolitskom lovcu. Da. Sve to se može prenijeti na prostor Bosne i Hercegovine. Sve to je tako bilo i na ovom našem prostoru i to
Veoma stara datacija. Jest. I ono što mi znamo po ovim metodama datiranja. Možda ako postoji se u novije vrijeme razvojem tehnologije otkrije i još neka metoda koja može preciznije da datira, možemo onda doći do nekog drugog zaključka da je to nešto, ali u suštini nije prije, znači 20.000 godina, između 20 i 30.000 godina znamo 100% da je čovjek na ovim prostorima živio. Pećina Badan Kostolca, rekli smo šta je sve, kakvog je na kojem položaju se nalazila, da je to blizu rijeke, da je to i dovoljno udaljeno od rijeke, znači pak je i razmišljalo se nije da ne plavi, a dovoljno je blizu da se voda koristi. Slična isto i položaj i slični pronalasci su bili i u ove tri ostale Pod Lipom, pećine. recimo, u blizini je rijeka Bioštica. U sjevernoj Bosni znamo da je tu Usora, je li tako, ušće u rijeku Bosnu. Tu je bio lokalitet Kamen, u stvari i sad postoji lokalitet Kamen, u literaturi Kamen kod Doboja. Dakle, jedno od prvih istraženih lokaliteta od strane upravo čovjeka koji smo spomenuli, Đure Baslera, istraživača velikog. Dakle, radi se upravo o prirodnom geografskom prostoru koji je omogućavao sve uslove za život. A Jadran, sam Jadran, odnosno Jadransko more, je čovjeku donosilo druge za život potrebne elemente, je li tako? Da. I to je ta bila linija koja je spajala sjever sa jugom preko prostora Bosne i Hercegovine. Pa nije isključeno da su i trgovali, jeli, ovi njima jelena, ovi njima ribu. Pa to je, ako je to bilo tako, možemo evo kazati da je i trgovina u tom periodu bila zastupljena. Sasvim sigurno neka razmjena, nešto u tom smislu, ako su oni je Trumpa. Jer novac tad na svu sreću nije postojao. Pobili bi se, znači strijeblice ne bi imali o čem pričati da je bio novac tad, jer i mi težimo ka tome. U suštini, koja je četvrta pećinja? Pa rekli smo, pod Lipom, Bijambare smo spomenuli. Bijambare. Kad je Bijambare u pitanju, 8 je pećinskih ulaza, Miraleme. 8. Da. A samo jedan je rekognosciran i istražen. Da. I to ne sistematski istražen, nego postoje, jel tako, 3 sonde, čini mi se 3 sonde, gdje je samo u jednoj sondi pronađeno, ili u dvije, trećoj čini mi se i drugoj sondi pronađeni su ostaci ljudskog djelovanja, nekih 30 artefakata. A to je samo konstatovano da je tu bio čovjek i nisu vjerovatno ništa. Pa vjerovatno... Pronašli su slične predmete i otprilike dokaz jeste bio je tu čovjek boravio. To potvrđuje ovo što smo pronašli u prethodnim otkrićima, da se ne troše pare na otkrić. Isto prilikom recimo gradnje zgrade u gradu, recimo u Tuzli na skveru kad su pravili one zgrade, pronašli su dole ostatke sojenica na dubini od neka 3-4 metra, konstatovali su da to je to, ali već smo mi to istražili, znamo sve o tome, samo ćemo uvesti tamo da je i ta... Borivo je čovjek je to već istražio i nema potrebe, jer mora da ide napredak naprijed. Što je nonsens, glupost. Mada bi ja tome posvetio puno više pažnje i to je puno vrijednije nego neka zgrada što će se napraviti. Sad dolazimo na te pare. Jedna stvar, da li mi danas možemo, Damire, otići u te pećine, da mi to vidimo, tu gravuru? Naročito u Bijambarskoj pećini, recimo, jako je to fino sređeno i urađeno. Možemo otići u pećinu pod Lipom, Badan Kostolca i u Rastušu. Dakle, sve je to na neki način znači mi ovo što pričamo, znači to je to. A evo mi ćemo ja i ti se potruditi. Da putuje, voli da Bijambare recimo na potezu ovdje od nas, od Tuzle prema Sarajevu, to je 28 km je sjeverno od Sarajeva. Jeste, u blizini Olova. Između Sarajeva i Olova, ili tako, Bijambare dođe, pa se to skreni malo sa ceste, ima lijepo je označeno, je najputokaz pećina Bijambare, može se otići tu, ako budete išli, obratite pažnju, jel, malo pogledajte, možda baš pronađete neko otkriće novo, što do sad mi nismo jer nije detaljno istražen.
ti artefakti koji su pronađeni, naravno, to se negdje čuva. Zemaljski muzej u Sarajevu je baza, dakle konglomerat, jedna kutija, velika kutija koja čuva i njeguje artefakte koji su pronađeni i u Badnju kod Stoca i pod Lipom i tako dalje. A kad spominjemo... Muzej u Republici Srpskoj, također u Banja Luci, postoji dosta artefakata iz Rastuše, dakle i to treba istaći. Moram ja još nešto istaći, evo kad spominjemo Zemaljski muzej u Sarajevu. Moram to da istaknem, isto profesor Enver Imamović uvaženi, kada smo bili na predavanju kod njega arheologije, nam je spominjao to i da je muzej u Sarajevu, zgrada muzeja u Sarajevu, Zemaljskog muzeja u Sarajevu, da je to prvi muzej za kojeg je zgrada građena namjenski da bude muzej. Zato ono izgleda onako danas kako je po svim tim krilima, kako je od prahistorija. Prirodoslovno odeljenje, tako arheološko odeljenje i tako dalje. Dakle, radi se o... Znači, prva u Evropi, ne mogu reći u svijetu, 1888. I prvi put zgrada koja je građena namjenski da bude muzej. Znači, prvi izgrađeni muzej je u Sarajevu. I to ne govorim u Sarajevu ono kao lokal patriotizam, ne da me se ne shvati pogrešno, nego pričamo o prostorima Bosni i Hercegovine i imamo i taj podatak. Moramo to da znamo, da sad nakon toliko godina, znači, ljudi ne samo da su oformljavali muzej, nego su i gradili zgradu koja će da bude muzej, jer su bili svjesni koliko je to bitno. Mi smo došli prije 1-2 godine do takve situacije da je na vrata Zemaljskog muzeja u Sarajevu stavljen katanac i da je on zatvoren. Ne znam je li u međuvremenu otvoreno, mislim da je nešto riješeno. Hvala Bogu. Ali pogledajte u kakvu smo situaciju dali. I to je jedan proces koji, ali mi ćemo, evo, govorili smo u uvodu o tim procesima, pa možemo da zaključimo kakav bi mogao da bude kraj analizom procesa u kojim se nalazimo. I ako ga dobro izanaliziramo i shvatimo u kakvom smo procesu, možda možemo i preduhitriti, možemo promijeniti konačni ishod na bolje. To bi volio da... Kad bi jedan, znači čovjek, evo, malo sam ja bio skeptik kad smo radili ovo, jel tako, to, ko će to gledat, ko danas to gleda, knjiga se slabo uzima, pa hajde makar nek neko gleda ono što ja i ti pričamo, nekom će se svidjet, nekom neće. Kad bi jedan čovjek... na kugli zemaljskog izvuka određenu korist iz ovoga što ja ti govorimo, ja bi bio presretan čovjek. A to jest poenta. Znači, imamo materijalne dokaze o ovome što smo govorili, to možemo svi pronaći u muzeju, možemo pronaći u brojnim literaturi koja je napisana na te teme istraživanja, sve to možemo pronaći u našim bibliotekama, u arhivu muzeja, u Sarajevu, mislim da ima još u pokojem arhivu u Tuzli, recimo, da ima tih članaka koji je Đuro Basleri, koji su ti istraživači nama predočili. Sve je ovo provjerljivo, ali eto, da vi ne bi išli, mi ćemo to ovako i u narednim emisijama. Mislim da smo otprilike zaokružili ovu temu, datirali smo, rekli smo šta je, kako je, završili smo, znači dokazali smo da je čovjek ovdje bio i prije 20 do 30 hiljada godina, znači prije naše ere, to znači plus ovih 2000, znači dobar jedan zamašan period. Sad vidite koliko je 2000 godina u historiji malo. Zaokružit ćemo ovu temu, dali smo te podatke, mislim da meni je bilo zanimljivo, nadam se da je i vama bilo zanimljivo i da će vas privući da gledate našu narednu emisiju, a mi opet pripremamo, sad pomjeramo se u skorije vrijeme i tako smo koncipirali da ovaj naš serijal ide. Dakle, 10.000 godina prije nove ere je otprilike prihvaćeno u nauci kao kraj paleolita i početak mezolita, odnosno srednje kameno doba, pa ćemo idući put krenuti o mezolitu, pa možda i u neolitu otvorimo priču o čemu će posebno trebati malo više vremena, jer neolit na prostoru Bosne i Hercegovine je jedinstven
u čitavom svijetu. Eto, vidite, Dakle, zagovicali smo. Neolit u Bosni i Hercegovini je eklatantan primjer jako visoke civilizacije. Dakle, jako visoke civilizacije na prostoru Bosne i Hercegovine 5-6 hiljada godina prije nove ere. Mene to I jako uzbuđuje. to ćemo baš se potruditi. Periodu nastanka piramida visoko. Visoko. Doćemo možda i dotle. Možda ćemo i tu temu obrađivati. Pravim poređenje samo jer kao svi znaju, kad spomeniš istoriju odmah svi stvori sliku piramide u Egiptu. Zato pravim poređenje. Znači 4.500 godina prije naše ere su građene piramide. A mi ćemo sljedeću emisiju govoriti 10.000 godina prije naše ere i približavat ćemo se, znači... Dakle, opet se vraćamo na riječ kontinuitet. Ti si to spomenuo i to je pečat Bosne i Hercegovine. Dakle, nema zemlje u regionu i šire u Evropi, pa i u svijetu, evo siguran sam ovo što govorim, da ima kontinuitet življenja od paleolitskog čovjeka do danas na jednom na užem prirodno, geopolitičkom prostoru. Eto zašto je Bosna toliko ponosna i zašto mi danas proživljavamo ovakve stvari. Evo, samo Miralem, ako dozvoliš, dakle, ova pećina pod Lipom, u Sokocu, neposredno blizu nje spojeno je starim pješačkim putem Kadića Brdo Gradina Ilirska. Pećina Bijambare u neposrednoj blizini ima Gradinu Ilirsku. Pećina Rastuša također, Badanj kod Stoca. Dakle, sve su to momenti koji ukazuju da mi, eto... Da tu čovjek živi u kontinuitetu. Taj kontinuitet je nama jako bitan. Kad budemo iznijeli iz ovih pećina, ne mi lično, nego kad predočimo vama podatke o neolitskoj kulturi, onda ćemo vidjeti da ovo o čemu govorimo smo pravo. To bi bilo to. Nadamo se da smo vas zaintrigirali, nadamo se da ćete gledat nas i u narednoj epizodi i da će nas svaki naredni put biti sve više i više i da plovimo, kako smo u početku rekli, poljima naše historije i saznajemo to na što trebamo biti ponosni. Svako dobro vam želim, pozdravljam vas s vašim omiljenim pozdravima, ma kako se pozdravljali i vidimo se i naredni put, da vam redimo jedan korona pozdrav, to je to. Hvala vam lijepo i prijatno.